B'seħħ mill-ewwel ta' Lulju ir-rati tat-telefonati bil-mobile ser jorqsu. L-abbonati li jużaw is-servizz tal-Euro Tariff se jgawdu minn roħs waqt li jkunu qed jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea. L-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni spjegat li mill-ewwel ta' Lulju il-prezzijiet stabiliti għat-telefonati ser ikunu ta' 29 ċenteżmu l-minuta għal telefonati li jsiru minn barra minn pajjiżna u 8 ċenteżmi l-minuta meta wieħed jirċievi telefonata. Dan ifisser tnaqqis ta' 6 ċenteżmi u 2 ċenteżmi rispettivament. L-użu tal-internet ser jibda jiswa 54 euro ċenteżmi kull megabajt u kull SMS jiswa sa' 9 ċenteżmi. Mill-2007 l-Kummissjoni Ewropea bdiet il-ħidma tagħha sabiex ir-rati tat-telefonati bil-mobile isiru aktar raġonevoli. Sal-ġurnata tal-lum dawn ir-rati raħsu b'91%. L-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni rrakkomandat lil pubbliku sabiex jivverifikaw jekk humiex imniżla fl-iskema tal-Euro Tariff għaliex b'dan il-mod biss jistgħu jibbenefikaw minn dawn ir-rati. Il-Kummissjoni Ewropea saħqet li l-operaturi lokali jistgħu min jeddhom joffru rati orħos mir-rati stabbiliti. Ir-rati mistennija jkomplu jorħsu s-sena d-dieħla.